Government College allow admission ador kipajum jere kacau KSA ASU HPYA lapen DGC SUS atum kacesong asai kide. West Karbi Anglong District Jengkha Thari Amar Singh Thapa Assam Higher Secondary Education Council asat lang along Pantir Kep Kepra Troxy Togbor Ingore Hinian Kachipalong du. Cinthong Arata Toa Kachelat Ki Kisum Tek Tiklo. Kardom non biotang tonpen arjoitha Difu Government College Atheno Aruni Phai Thomkebra ECRni KSA ASU HPYA lapen DGC SUS atum admission ador kipajum jere ka jok kachesong asai kide Haflong Government College along tal anador NE lasi kopia porsi ladak Karbianglong along kido Difu Government College ke ador kiparlu aret lopota karjupon pado lapen admission ator pajum jetik ki kachesong asai ington tebusi KSA amai pusimion rong parpen ningji lapen Karbianglong Autonomous Council long education iam jokot sing ing disitame la sobuthak piro bangvedun krang lapen DGC principal aning ke hang aling pacheplang long aret puta karjupon pado Kedam tangar ni kajisong pensika suri isira pharo isira kret thok adoran pajumlo sitame Haflong Government College along ke chuneng ador si en bom lapen ke bajia phan ang songpen thangnat order long lelang pusi ningji Ini tu ada Difu Government College hema thengno long nitum indefinite sit-in demonstration ke donang ko kathike Kedam tang nitum memorandum kilo dak pen tum king bentam si council of hearts tame nitum ningkang samse doko ningkang samse lam thebang la phenlo je peneng bang ke Difu Government College authority pen fee structure jitu kasilmar bang ke students are against person itu mangge jong daming tu students semhana kama tha ban le fee structure bang kasabar kali students phan ke pasung je phansi labang so fee structure bang ni salam lasini tung dam tang na pulo labang ki appeal ni lakim da ke tung ke repeal ni athema dak bang ke kitugat students sudah ke kyo seta nitum tripartite talks na hangoi possible nitum college students union society nitum students organization tum lapen council lapen hi bang ke dak college authority itu tame lasona bang claim ke that sini tum hange patumi jokot sing sir tum malang chamber nang hanglo nang pu bang ke 1160 bang ke kata ke pajum gali students annam a pharmana bang ke 1160 bang ke council bensi college phan pipu pus utang dala ke sikasi da kom ke derlo lapen litungi pukam tung mang leno jitu Nirab Kumar Sharma the principal of the Difu Government College alang dak he is playing dictatorship in this very institution. He does not care about the welfare of the students. Lapen director of higher education benjitu alu customer 2017 ani bangke 2017 hut ke hala so bangke lake mane that was only a proposed bill made by the director of higher education. Jungi chuneng ta jongsi ala soron alu ek cheplang no putang chuneng ta la so 5700 lang po. Last year it was only 2050 rupees. And this year, Haflong Golf College has only 2,875 rupees for the general and OBC student. But why is this so much fees hike in Difu Government College? See, today we are starting this sit-in demonstration in order to protest, in order to register our protest. Lapen ke nitum dak demand lo council tum ladak yang cibang vek ni. Jong si cibang vek potan nitum mangke dak pa admission along le Mofik untoward incidents ajata dota hai tami nitum risks anlo nitum risks enang ko bangke nitum police army pan ka phele pen apars tame nitum da aron pan ka phele apars tame jongsi nitum amu nitum akorte nitum dak pen up admission on that pen tum nongsi ka pre ka toward dam di putang de hala so ka phele mas nitum ke do ko si nitum mangke dak admission mangke to podolong le at any means at any cost we will never allow to conduct admission for the 3rd and 5th semester in the Government College la pen so pathake council tum Turam hang ke Japon BJP government jokot singing ti higher education alang ni dak chibang tik nei West Karbi Anglong District Jengkha Thari Amar Singh Thapa Assam Higher Secondary Education Council Science Stream asat langalong Pansir Kep Kepra Troxy Togbor Ingkora Hinian Kilong Duna Jok Assam along akang tuinay angdeng kachipalong duna birta katnyo sa perang kipen birta ng pali
West Karbi Anglong District, Jengkha Thari Amar Singh Thappa, Ajmal Foundation College, Hojayalong, Science Stream Sika Charlie, Alangli, Assam Higher Secondary Education Council Saplang along, Total Marks, Paro Po Angbong Pen, Paro Plira, Nerkep Kebrat Chok and Chipalong Dunsi, Pan Sir Kep Kebrat Choksi, Togbor, Inkora Hini and Chipalong Dun. Non higher secondary exam along Karbi Anglong mate Assam along kang tu siang ding nomor ke ong nayang ding si Omor Singh Thapa pen cepa un ponlo la pen Karbi Anglong phasa mi ladak anong mi wan pilo la pen ke anong pa je thang lo la bangso anong mi ke wan Omor Singh Thapa hem si ni lidolo ladak ni do pen ala to mar jung tung di non Omor Thapa ladak aweder pusa mi non huzai long selang liphan school hem kar chu la person si padolo la sinon ladak ni hem wang pen ala lang li aphi fan arju po আপনার মন কেনে গেল সাজা আপনার নাতি ভালকে পাস করেছে বহুত ভাল লাগিছে ফুর্তি লাগিছে শান্তি লাগিছে বহুত ধুনিয়া বহুত ধুনিয়া লাগিছে আপুনি কি কয় মই বহুত ফুর্তি লাগিছে মোক আনন্দ লাগিছে উজাত আছে কিবা বাপেকে লৈ গল সিহঁতে আহিব বুলি আমি বাট চাই আছো টিভি চাই আনন্দ ফুর্তি কৰি আছে Laso ajok asam ang kangalong kang tunay ang dengalong amen chipalong dunlo alang lila so ang dengan ki unduna jok jengkha hawar arat mate West Karbi along ri arab atum aling arong kachipi duna birta rip dunlo Chinthong constituency arlo amtureng pen rongjang phong birsingki krongput PWD towar haladak araratu mekri meklang pen kachelat nang ningkan ong dunglo ningkreng kreng punese ke kedam kebak lapula bensi chokdun bomlo bonta barla apor kanglit kang therahut asonki aningkan wang da prejama kisung lapen kidu ke phuatum arjula Amtereng pen long e luboya hitian ke damni bonta long e luboi malong kisir pen ha rongjang phonga dakke akele towar kaheno ajok chinthong arat arnibang kachelat ki pupedetlo irui pen arisi hiti kiduna phanata akisung do pusi hadak arat tu pen tha ahut pen jesik et hiti dunji pupo gari kachelat un e ajok dunlong ledat la bosonta do upota ning chirinti Kesokhyun e ahut ason ke chibuchar bak pesi barla ahut ke kachipon nanglo lapen ahut pen ke toware beng an chewoi jui la poson ta chetong nanglo puta hadak ke do aram tumpen pherang kya phan than pachin dapte la tong chahalat la puma la lo jipa dapte la no ante la barikha por bala chala por he kosan la chahalat barla chala ta la kangdoi do la kena towar si selam ni del meting hatena tumat thegong lo la tumba la tono kangdoi thot ta porat la sonno ante la bojara ni gari motor la bojara kari ya atume koson lo bojara kari ta la sonno kangata kangdoi lo munit mun ya dim protes untuk po jatna brista me indoi po mate ke sam sita yo la sonne ke claim ni la so towar aningkan wang tala puson ma kan wan ta la sonno la so selam ni del lo selam le tin lang di la so towar ke sung gitu ka puthak nal tum dak local ie matum pene tum hangke chupu dundun lo ma local dia matum phan ke pulo non la peneng bp konven pene claim pu si pulo la tum bang ke la non MP prang claim pu se ke ka se cha ono la MP election of prang hadi election of prang ke claim di acha nang le la so towar kachedam kachewang ki sung pen ajok kisu ki un e ahu te ko son de dak pen bui ta me ka ching hor pen sita pu kabahat pen ta ponang ko lo la solo tum phanta delivery akisung la sonta dudul mati ke la tin su tum ta la son thak thaglo ni tum ding akisung la hilu min ke la medical pen ta ka hilu la son son rong yang phong hilu iwing lang mati hapu tuwar ta mi lo aptula am tereng pen rong yang phong da honon tuwar ka hin me arni wang la chalat bom ma ni kata helat bang pula ante la barikha hor ko son ba barikha hoda la pula botor masih la pupinang la towar masih la sonding hal bajo ta puson na towar ka chalat nang ayur ding ulo ma ajir ding olo tema ha nili thegum de penang he towar ka bunai pugeno anta kenong le pinang di pulote so towar la barikha hore ko son ante ikang likang thera hut kra busun pul ma budam thor un ma hut pene kang doi lo sun tak po ingdoi hur masih lo kadim pulote acha ai damun e hut pulote dam de dera pak jo kenang ko ke dam nia huta lele dera pak sona jat la puda e bengan nam hamna chiru ju la pusa tu duma do lo sonta kisu ki un e medical kisu ki chelanga che poni ko son lo hut pene ke ba ponta rang kok lo
so that only Agot ni gari ponon epot luar bengki lo sonda dulu. Tawar bank thila da Sonda dulu. piso bang thima reng ma thata thang da chini nelo So arluatum oso mahang ki pathera hurason ke se ka chilang hen ki pale che torok pota alang litum pending je bangso ikrong vera towar Congress ning kan krep hoke charia khutta selam le non pariwartana sarkar khut koson poni pota alang litum aning ki bialam the chepaklang alang litum maphan non ke dobom chin thong pen ki haidun em prodip rong pi penajong mp kilik padodea prang bangso towar selam pobusi alam chak chepite kang pota alang litum pen ning je non malam sopor pandi na parman biar taming teman iksinang আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihna mo pipothal bir talong wang thulo Bokojan police station angkang aruni phai thomkep arni kansa por phai plia pormalom All Assam Students Union Bokojan Regional Committee tum chipaterpi ponsi National Highway 39 atwarpi CCI athengno along Bokojan MLA Dr. Numol Momin akumlin salam si ami phike kai All Assam Students Union District Achunbang Turdip Bora Asu BRC Rap Chunbang Phobo Jyoti Bora Lepen Tokbang Chunbang Arnab Jyoti Bora tum kethan ke Bokojan MLA Dr. Numol Momin Facebook along Aswa tuma pathak ke toktab aret ajoksi Aswa tum aning chikhangun epen aning kibungsi laso ame phike kai Lapen laso gur asa githe ka hearing pen MLA Dr. Numol Momin Mordaban go back pohai huya ki hearing pon pado Aphi Bokojan Police Twadim Palidunsi Langpen Pamebdun Nanglo
Nilip constituency along PMAY Gramina Hemkimi Ahempu Arideng Kepajir. Bokochan subdivision Nilip constituency along PMAY Gramina Hemkimi Kilut Amai Arunipai Inkora Sir Kep Arnik Padopon Laso Hemkimi MAC Pobitro Rong Piarideng Pensi Ahem Kilong Abang Horideng Pipajir Hemkimi Kilut Amai Long Nilip constituency BJP Songja Dukta Chitong Rinti Birta Bangila Paskanton Poniklo to me thak me Cardon